Hojay na tap to question je profit loss ki question ama kak nai nasi haribo question je kitang difficult oi question ama di oi mana hais ke no question je hana artha gyan ta na mam ta halamge some fruits are bought at 11 for rupees 100 वही खर खक से लुपा सामगी तारामथुई तौरका न लेरी हेबने अदुगा मक एन twice the number at 4 rupees 100 ngasai mana lupa samagi 11 ko fruit pire bu ko lupa samagi uhi taramathoi tawraga lerak ko uhi mak khara ma adagi mak ngasai leri bu khara dugi saru ani hetare ko kaya no di khangdi uhi kyan lerak ko no di khangde bu ko lupa samagi uhi taramthoi tawraga di lerak ko ne ba adu uhi masing du kaya no adu palamde adu mana mak haili sina hari ngasai leri bu uhi du adugi saru ani 2 times se ke dowa hanak na lupa samagi nipa nipan tawraga leri eba ani thono ne ma leri isi adu manam ke doba yu leba wahi ka mai yu liba lupa samagi wahi mapan tamaga ngasai ma leri myam du yu thwe adu tardi mana sida tawliba business da profit phangra loss phangra percentage da putho sine adu di yemo si question ji khara difficult oi ne khanga da ba ma se mana ha ma da cpg eng ju cpg ani thono ni ko mana ha ma da leri is ka no rupees 100 sigi rupees 100 की वो फ्रूट क्या अनुमान तो इसे rupees 100 की लेरी फ्रूट सी 11 तो ले रखो ने को अदगी अनि सुबह द लेरी ना किदोबा लुपा सामगी को फ्रूट के दोबा निपान तो रग ले दे अदुगा सी नि सुमान ले रखो मसी माना लास्ट की दोरा योन थवे कमाई योन थवे बा योन मसिना लुपा सामगी वही क्या तोरगा 9 fruit तोरगा योन थवे है बने वाहेसी अदु मसिगी हा मसिदे मा लेरी नंबर ऑफ fruits तो लुपा सामगी वही तारा मथै तोरगा लेरी इनी सी वही मसिंग दु क्या नो खंगदि सी अमा लेजरम गने अदि अनि सुबदा म लुपा सामगी वही निपान तोरगा वही asai leri bazigi 2 times ama ga amuk leri esi ma saru ani eta ado sidai pulapuna man leri base amuk ke dore leri wajing du lupa sama gi mapan toro lo yom thoi tadi kya manga dagi to ga dagi habane ado di mana leri basigi number of fruits se to tell foot eta number of fruits sare se ko si number of fruits se koi loksin de yar assumption to de yar loksin de yar low buzi kamai to du no haita ga di nana khanga da ma si 11 amasung 8 amasung 9 makoi ohum jini yen bia ba LCM di kya tare makoi ohum gi LCM di adum 11 8 9 adum tazare makoi ohum gi LCM ko makoi ohum gi LCM 11 8 amasung 9 makoi ohum gi LCM ji yen bia ba masing makoi ohum gi LCM ji tano ko no adu di mana ngasai lupa samai oi tram to tawai khalo adu leri number of fruits kya lok tare 11 into 8 into 9 number of fruits si ni lo puri drase ko si puri silu be kana de mata mang na ni lo silu adu ta di ohi tram thagi mamal lupa kya na samani adu ohi ma le si pulap si ki kya ta re ohi 11 le madu kya na puri sila 8 into 9 ai 72 puri sila tra ta si 72 puri sila ne ta di si mamal ja 72 ga 100 ka puri na ni kai da wina 72 puri sila 8 9 puri raga te si tare si 8 ka 9 puri raga si tar ko ne si 8 ka 9 puri raga sam 8 ka 9 puri di 7200 tar ne si pi okay adi amok mana kari hari sida leri ba si ki quantity masing jine ke da nga sai leri bu du saru ani ha bane nga sai leri du ne 11 into 8 into 9 ne si saru ani di tu nu puri si loi do puri rani ata di mana sida ohi nipan oram madu si sigi ohi masing du ohi nipan da lupa sam ne ba du di ohi sigi di kya ta ne kya na puri si le eta puri si le 11 into 9 into 2 na ne kya ta re 11 into 9 into 2 ki values kya no 9 2 za 9 9 za 9 11 za 99 to ne ladi 198 ta re 199 na puri ra mine si da rupees kya ta ra ni 19800 ta adu di total cp kya ta ra ni total cp ja cp je total de kya ta ra ji cp je 1980 jiga siri tisinaro 19800 jiga 7200 jiga adu 27000 ta re cp je yare ko cp ji si ta re adagi ma sp puthok si
SP yung iya nga siya ko mana puna leri uhi masing apun masing kya tare mti uhi masing puna kya tare ahan bagi number 1 da si lere ahan mi number 1 lere 11 into 8 into 9 siga apun bagi na kya 11 into 8 into 9 into 2 uhi makal di ahan bagi na si apun mai na si ani station na di 11 into 8 into 9 di kaman law yan di ba kaman law di kaman leho 1 somna na 2 lere puna 3 na puri ko mana le तो तेल वही मशीन दो क्या तारे लास्ट सी तारे सिगी लेरी वही मशीन दो पुनः क्या बा 11 into 8 into 9 into 3 सिने मानी तो तो इनपा क्या दा वही में पन्नी लपा साम साम अदुदी 9 ने पूरी सिलाई से का नाना में सिदा अनो वो पूरी सिलाई से 11 into 8 into 3 ने पूरी सिलाई पने अदु सिदा 11 into 8 into 3 पूरी पाती क्या ना 11 जा 88 3 पूरी दी 264 अदुदी SP तो क्या तारे 26400 100 पूरी पूरी ना अदुदी SP ने क्या तारे 26400 यारे को अको हौजी के दोरेबा CP ना ngasai CP si ani ji pullaga 27000 अदि SP ने क्या तारे 26400 अदुदी मान लेरे पो मन ना चाव हेले मांगनी को हाइबदी मान लेरे इसना CP का SP का दो हौजी संदरे को CP का SP का दो रेशियो दो पुतो के दी 27000 से 26400 कथन को कथन रेशियो पुतो से रेशियो पुतो के दी सी का ना यारी 3 ने नंबर 3 ने लदी 93 ने लदी 88 और 2 ने लदी 45 into 44 so my to the 45 is to CP से 45 we can SP ने 44 तारे अदर दी 45 ते लेको तो 44 दी वाला दी क्या वांगी लॉस ही 1 मांगे को और तारी therefore loss percent पुतो के तारा गति के दो रे 45 की मनुंग द 1 मांगा दी percentage तो दी क्या तारा नहीं दी मांगा का दी कुल 20 by मांगा मपल अदर 9 ये लदी 9 to 18 2 whole 9% सी loss हो रही loss तो 2 whole 9 by 2% ना सी तारा नहीं को मैं आपसे ज्ञान दाबरे वो इना ngasai black box खरा पिक पने ई बदा खरा खना तोरे माथारी सिन बखसिन बा यावरे स्टेप बाय स्टेप तक ज्ञान दाबरे